ukuthi akushisa kunjani nomkhwenyana usefuna ulokhe u1 no2 ufuna ukwenza u1 no2 no3 nonkosikazi naye all of a sudden usefuna ukwenza u1 no2 no3 hayi bazalwane bese ngiyangisendela ama message hayi manje Makhosi besicabanga ukuthi ngibona nanga umkhwenyana noma ngibona manje unkosikazi engathi usefuna ukuthi sithi ukuthi ishwi nje ekamereni siyowenza inkonzo manje ngingakwazi ukuthi ngenze kancane ngibuyele angazi into engizoyithini angazi nami ngibe ngisho kahle bazalwane ukuthi hayibo bese kumuntu ayantshontsha ke ezitshela ukuthi izithela kumina umuntu abona ngathi into ayimsebenzeli kanti wena ufena ntshontshana lapha endlini noma wahambe ezintabeni zakho wayontshontsha wabuya mina umuntu ngivele ngiyithulele ngoba ngisuke ngazi